नमस्कार प्रुडंट मीडियाच्या खबरां चित्रांक तुमकां येवकार पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। गोंय लोकायुक्त विधेयक संमत। राष्ट्रपती प्रतिभा पाटीलान मारली विधेयकाचेर सय। सोमारा पास केलें विधेयक। पर्रीकार सरकाराचे 100 दिसां भितर जातलो लोकायुक्त। जीसीएन बरखास्त केली वेंचणूक समिती। संघटनेची वेंचणूक धुकल्ली बेमुजत फुडें। विनोद फडकेन अध्यक्ष म्हणून घेतलो ताबो। क्लबांचे अनुदान 30,000 वेल्यान 1 लाख। टिमीच्या सिलेक्शनात पासून नार्वेकार हस्तक्षेप करतालो। चेतन देसायाक केल्लो बळीचो बोकडो। हेडोन कार्यावळीत जीसीएच्या सचिव प्रसाद फातर्पेकाराचे सनसनाटी आरोप। सर्वपक्षीय उमेदवार घालपाचेर अजून एकमत जायना। काँग्रेसीच्या वाटेंत राष्ट्रवादीचो अडसर। एलिनान भरलो उमेदवारी अर्ज। भाजपा वेंचणुकेक सज्ज। गोंय पुलिसेची कार्यपद्धत सुधारपाक कायदो आनी सुवेवस्था सारकी उरची म्हूण पुलीस महासंचालक किशन कुमाराची पंचसूत्री। पुलीस नागरीक संबंध सुधारचे म्हूण उबारली ठोस पावलां। आनी खेळा मळार शूटिंग खेळाक उर्बा दिवपा खातीर गोंय सरकार कांयच करिना। म्हापशेचे यश शूटिंग अकादमीचो अध्यक्ष योगेश पाडलोसकारान उक्तायली खंत। अकादमीन घडोवन हाडलो समर कॅम्प। आता खबरो विस्तारान। निमण्या गोंयाक लोकायुक्त मेळ्ळो। राष्ट्रपती प्रतिभा पाटीलान गोंय लोकायुक्त विधेयक सोमारा मंजूर केलें। केंद्र सरकाराच्या सगळ्या खात्यांची मान्यताय मेळटकच शुक्रारा हे विधेयक राष्ट्रपती कडेन पाविल्लें। आपलें सरकार येतकच 100 दिसां भितर लोकायुक्त हाडटलो अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिलें। निमणे गोवा लोकायुक्त विधेयकाक राष्ट्रपती प्रतिभा पाटीलान संमती दिली। फाटलीं कितलींशींच वर्सां हें विधेयक आडोवन पडिल्लें। निमणे दिगंबर कामत सरकारान एकमतान हें विधेयक विधानसभेत पास केल्लें। ताचे उपरांत पर्रीकार सरकारान ताची फाटपुरवण केल्ली। आपूण सत्तेर आयल्यार 100 दिसां भितर लोकायुक्त नेमतलो अशें उतर मनोहर पर्रीकारान वेंचणुके वेळार दिल्लें। हें उतर पाळप आतां पर्रीकाराक शक्य जातलें। मदीं हें बिल एक खातें ते दुसरें खातें अशें फिरत आशिल्लें। केंद्र सरकाराच्या 3 खात्यांची ताका मान्यताय जाय आसली। हें सगळें जावन निमणें हें विधेयक फाटल्या शुक्रारा राष्ट्रपती भवनांत पाविल्लें। आतां सरकार रोखडे लोकायुक्त नेमतले अशी आस्त सगळ्या समाज वावुरप्यांक आसा। There is a lot of scope for improvement in the Goa Lok Ayukta bill, and in fact before the elections BJP had promised India Against Corruption Goa unit that they will borrow good provisions from the Uttarakhand Act. We would like to remind the government that there is a scope for amendment, and you have to bring in this amendment to our Goa Lok Ayukta. This has to be done urgently, and while doing this we ask our government that they should take help of the Anna team, more particularly Justice Hegde, who has a wide experience, and also Arvind Kejriwal, who is well conversant and was associated with the drafting of the Uttarakhand bill. If this is done, then only we will get a foolproof bill, and then only there is a hope that corruption will be defeated. की काही राजकीय पक्षांनी राष्ट्रीय पातळीचेर लोकायुक्ताची तजवीज लोकपाल विधेयकांतल्यान काडून उडोवची अशी मागणी केल्या। आणि तातूंतल्यान जर लोकायुक्ताची तजवीज काडून उडयली तर मागीर गोंयाक सध्या पळय लोकायुक्त विधेयक राष्ट्रपतीन मान्यता दिल्या ते स्वागतार म्हणचे पडले। म्हणजे म्हणणे अशें अजून पर्यंत आसा की लोकपाल बिलांक जर लोक आयुक्ताची तजवीज आसत तर इवन हे गोंयची विधेयक पळय आसा ते कायदो जाता तो मागीर कायदो रद्द जातलो। पूण जर ते लोकपाल बिलांतल्यान जर लोक आयुक्ताची तजवीज काडून उडयली मागीर प्रत्येक राज्य सरकारांनी लोक आयुक्त विधेयकां पास करपाची गरज पडटली। आनी अर्थात ज्या अर्थीन गोंय सरकारान हे विधेयक पास करून घेतलें आसा हांव ताचे सध्या स्वागत करता सध्याची परिस्थिती। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मीडिया।
गोंय क्रिकेट संघटनेचे नवे कार्यकारी समितीन संघटनेच्यो वेंचणुको बेमुजत फुडें धुकल्ल्यात। सोमारा विनोद फडकेन जीसीएचो नवो अध्यक्ष म्हूण ताबो घेतलो। समितीचेर नवे पदाधिकाऱ्यांकय घेतल्यात। फडकेन क्लबाचें अनुदान 30,000 वेल्यान 1 लाखांचेर व्हरपाची घोशणा केल्या। जीसीएचो आदलो तिजरेल विनोद फडके म्हणटा संघटनेचो वेव्हार आतां पुराय पारदर्शक जातलो। We had lot of complaints about many clubs, many life members, that their clubs were not in the list of the members which are going to vote for the next election, because the clubs are playing for last 20-30 years and their names were not figuring in the list. Even there were some clubs, according to their complaint, some clubs which have not played even for 2 years, but they have taken as a permanent members. Because of this, we thought of postponing the election, and a fresh date of election will be declared afterward. So also, we have disbanding of the election committee was done, and now we have taken a major decision that each club will get 1 lakh rupees in the coming year, not now but in this year. So we have taken that decision that in order to keep transparency in Goa Cricket Association, we should support them in his inquiry, and we should hand over whatever he requires, whatever document he wants to him. And we have started that procedure from today. Then the second decision which was taken is, I think everybody is aware about the expulsion of Mr. Narvekar, which was done by the circulation. There is a provision for expulsion of a member by 2/3 of the managing committee. That has taken place, expulsion of Mr. Narvekar. Now, what does that mean? It has to be approved by the managing committee and confirmed by the general body. We approved today, confirmation in general body remains, but he stands expelled till the general body Takes place. This is our general body. Until then, no way he can contest the election, and he ceases to be a life member also of this. गोंय क्रिकेट टिमीचे सगळे पावड्यावेले सिलेक्शना भितर दयानंद नार्वेकार हस्तक्षेप करतालो असो सनसनाटी आरोप जीसीएचो सचिव प्रसाद फातर्पेकारान केला। प्रुडंटाचे हेड ऑन कार्यावळीत उलयतना ताणें हो आरोप केलो। फाटले वन डे आंतरराष्ट्रीय मॅचींत तिकेटीचे कोफुसांव जाल्ले तातूंत गरज नासतना चेतन देसायाक बळीचो बोकडो केल्लो अशेंय ताणें सांगलें। What about actual serious matters of selection? थंय अशेंच चलतालें चलताले ना म्हणून ना. So even selections of cricket teams Yeah. were at times not on merit. It may be on merit, but interference was there. There was interference. हाका घे ताका काड म्हणून. Yes, there was interference. There was interference. खंयच्या लेवला पर्यंत हो इंटरफिरन्स आशिल्लो? लेवल सोपा बरें नासलेलो. All levels. All levels. All levels इलेक्शना भितर इंटरफिरन्स जातालो. Everywhere. He was the whole and soul of this. Without this change in regime in state assembly, this change wouldn't have been possible. You agree with that? No, this change would have taken place, but maybe it would have sabotaged if this regime was not there. चेतन देसायाचेर सुद्धा हे केला की लास्ट वन डे भितर जेन्ना टिकेटीचो बोवाळ जाल्लो ताका ताजे खातीर चेतनच जबाबदार आशिल्लो आज तोच जीसीएक इन्व्हेस्टिगेट करता मागीर कितें काम? No, Chetan ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी आसलेलो. बरोबर. ती एक बेश्टे हे पोस्ट दिल्लो आसता खुश करपाक मनशाक. तितून हें कांय आसना ताकद. ताका जर सायनींग ऑथॉरिटी आसली जाल्यार यू कुड हॅव ब्लेम्ड हिम न्हू. चेतन बावड्याक सायनींग ऑथॉरिटी खंयच नासली. सायनींग ऑथॉरिटी वॉज रेस्टिंग विथ द सेक्रेटरी. आय शूड हॅव बीन द बळी का बकरा. ताका बावड्याक केलो. कित्याक म्हाका तें आजून कळना.
इलेक्शन केन्ना? आम्ही ऑलरेडी आज रेजोल्युशन मूव केल्लें आहा सकाळी बाय सर्क्युलेशन ऑल दी 11 मेंबर्स की देर इज टर्मोइल, देर इज कन्फ्युजन, देर इज डिस्टर्बन्स, वी शूड आस्क फॉर अ पोस्टपोनमेंट ऑफ दिस इलेक्शन आनी आयचे मिटिंगेन 4:30 ते रेटिफाय जातले. 27 मेक इलेक्शन जावपाचें ना. इतलें शुअर? हय, पूण जुलय आनी अप टू फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट 2012 इलेक्शन कंडक्ट जातलें. कुठ्ठाळचे पोटवेंचणुकेत सर्वपक्षीय उमेदवार घालपाचे काँग्रेस आनी बाकीच्या पक्षांक अजूनय जमना. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती वेल्यान राष्ट्रवादीन आपलो उमेदवार घालपाचें थारायिल्ल्यान सगळें अडलां. मंगळारा सांजे मेरेन तरी हो तिडो सुट्टलो अशी आस्त थळावे फुडारी बाळगून आसात. दुसरे वटेन एलिना साल्ढानान आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो. Congress party is still undecided over fielding a consensus candidate for the Kortali by-poll. NCP has firmly stated that they will field their own candidate in place of Congress. The respective high commands of both the parties will decide on the matter late Monday night. GPCC President Subhash Shirodkar says talks with other national parties are still on for fielding a consensus candidate, but the final decision is yet to be taken. Congress Party President Sonia Gandhi, NCP's Prafulla Patel, and Congress Party's Goa desk in charge Jagmeet Singh Brar will sit together and take a final call on the issue late Monday night. This was stated by NCP's General Secretary, Advocate Avinash Bhosle, to Prudent Media. Goa Vikas Party is yet to discuss the matter, says GVP Supremo Miki Pacheco. On the other hand, BJP's candidate Alina Saldana filed her nomination. That I will definitely live up to Matani's dreams by serving the people of Kortali constituency and Goa at large. The first issues that I will take up are the issues pertaining to my constituency and the people of my constituency. There are a lot of things to be done for the people, and those will be my first issues. I feel quite confident because people know and trust a good government, and there is definitely a government that is people oriented, so there is no reason for people to be worried about, and I'm quite sure we will retain this seat with the blessings of the people of the constituency. Our reporter Surendra Madkekar and Lokesh Shilkar. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.